Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Patricia iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Patricia. Sapay la kuma tababaan da ito'y isalaysay ko kat malawlawagan ti panunot dagiti padak a mga abuso iti kinasingpet ti ay ayatenda. Kas iti inaramid ko idi kini Albert akaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Patricia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Patricia, asino ti imbaon mo amapan gumatang iti merienda? Ni Albert. Nagaddayo ijay ili. Ay na, amuna ti aramidan na. Si kantumo ngamin, di mo imbaga mabayag kayong ag-hiking diti bantay. Nakabalo nak kuma iti merienda tayo. Ay na, di ka madanagan, best. Ni Albert ti makaammo. Ay na, kababain mo't ka ni Albert. Sapi agarbisan o. Ala, oh my God. Intagli nung ijay cottage. Malamlaminak matan. Allah! Nagkalintudwan kamot ngamin, Manong. Agsakit ka no kasta. Ading, yala anak man kit diti hagas. Mabit lang ah. Yala anak matan iti danom. Wen Manong. Atoy. Napnapanan nyo ngamin, aya. Nag-hiking kami kada Patricia. Una yan. No para iti dayjay a girlfriend mo. Aramidem ti amin. Tapno laeng naraksak. Nga oray no agsakit kan. Ay ayat ako ni Patricia. Diyak man mo. Amin nga ibaganak at surutek. Nagayumak samat. Mamatpati ka matitikas ta, Manong. Na-in-love ka apirmikan kwa na Day, tati mo. Patricia, break time man. Umay ka na, tintang merienda. Ay na, friend. Mapukpukaw di cellphone ko. Anya? Kagat-gatang ko pa'y day jay. Alang. Amok kagat-gatang mo, tadwata na pangimatang. Awan pa'y makadomingo. Diyak ka mo no natinag ko ijerwar. Wano adda na nga la dito opisina. Ay, sayang mat. Ay, buludak man ta cellphone mo, friend. Tawagak ni Albert. Mabitla nga rod, talaha kitibag ko. Saan mo asangitan dyan na pukaw a cellphone mo? Kasano adyak sangitan. Barbaro pa'y lang day jay. Hintun maminsan. Ang nadamdag iti gamit mo. Di lang amin pangikap-kabilam. Awanan cellphone ko, babe. Mala. Bayan, tento nagsweldo ikatangan ka. Talaga? When babe, iswati ka nagsangit. I love you, babe. Promise mo igatangan na kitibaro. Oh, pakakitaan pa itikas ta boyfriend ngay. Nagsingpet. Wen nga rod, iso anak karagrag sakak. Uray no na pukaw di cellphone ko. Ay, na-spoiled kan samot to iti boyfriend mo. Ay na, talaga laeng alav na. Madanagan awanan ti cellphone mo. Tawan ti pangkuntakan nakan ka. Ay, one friend. Amom, awagan nak ijibalay mi no nakasangpet akon. Wow! Keri nga talaga niya. Una, awagan nakpay, tadamagan na no nanganak kon. Ay, kasta talaga ti agay-ayat. Ay na, makapaapal ka mo't, friend. Simangpat ka din ni Manong mo. Wen daddy, nakaturog. Anya ti mapaspasamak iti day takabsat mo. Kanayon ano sumangpat, maturog. Mabambannog ka di unay.
Kasta ti madmadlaw ko ken kuana, Daddy. Nalaka nga agsakit. Ken nalaka mabannog. Saan sapay ang makapangpangan? Awan ka no ti ganas na amangan, Daddy. Sige, inakman ka sarita. Albert, kumusta ti Marikriknam? Nabanugak lang, Daddy. Madlaw ko kumut-kutong ka. Ni Daddy Mat. Talagang agpakpakutungak. Tinasayaat, agpakadwa ka kani ading mo, ama pa nagpadoktor. Ni Daddy Mat. Tila'y bagbagana. Awan sakit ko. Kantap no maamuan, no apay analaka ka mabannog. Awan mo't dakas na no agpa-check up ka. Napigsaak, Daddy. Gagangay laeng mat ang mabanugak. Babe, thank you dito cellphone a ginatang mo, ha? Naragsakan. Siyempre, adayo anangin ni na dayto, ingam di na po kaw a cellphone ko. Diyak kaya't nagladingit ka, babe. Agina na tamang paing. Ha? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Maulaw ak matan. Ay sus, mabisin ka siguro. Uwi ka, mapantag merienda. Sige man. O anya, mayatan ti Riknam. Mayatan, babe. O, kunak tumat. Mabisin ka. Ay na, saan ka ngamin nga agpabpabisin? Mangan ka iti husto nga oras. Agamanak, babe, ha? Takanayon nakapalagipan. Ni, apay ngay, agkalkalingatan ka man yan. Mabit na ang punasak talingat mo. Hello, friend. Friend, kunak no asino ti umawawag kanyak, si Kamat Gayam. Baro ang number mo da itoy? Wen, kan ay na. Addan baro a cellphone ko. Ay na, social ka talaga. Iso day tantay ginatang ni Albert? Wen, Kat manuday tangay. Inggatang nansamot tay sweldunan iti makabulan. kat agsakripisyo no talaga mo't laeng ngay ayaten na. Pare, sigaman pa iti mga ramid iti da iti araramidak. Oh, apay pare. Maditirik nak. Sige pare. Ingkan agina na. Tasya akong ditoy. Agyamanak, pare, ha? Pare, ingka ngamin agpa-doktor. Uwan. Sige, pare. Patricia, nakitam dagiti impost na Albert iti Facebook na? Saan pa man? Apay ka di? Ala, nagado ngamin ababa iti nag-comment kan nag-like. Anya? Uy, imbagak lang ang mga napaam mo ti boyfriend mo. Nan, kitaak man? Agaluwad kanyak day siya lalaki. Kunak man numaditirik nam. Apay-pay lang asukunam ti girlfriend mo. Ururayan nak ngamin. Agawid kakit din. Narigat mat no gumuran ni Patricia. Diyak kaya't aday tamanin ti pangapaan na kanyak. Sige, makaamu ka. Babe, apay ka di adi ka man na nagtagtagari. Nasaya at tanadlaw mo. Agungot ka. Mano kami a girlfriend mo. Anya? Puro babae ti nag-like ka nag-comment iti impost mo iti Facebook mo. Babe. Baton na ka. Agawid ak ngagmaymaysa. Makamuka iti biyag mo. Daddy, saan na makabangon ni Manong Albert? Ha? Anya? Madanag-anak. Sige, itaraytan iti ospital. No way. Diyak kaya't nga awagan ni Albert. Taapay manan. Inapak ngamin. Anya? Imbagakan ko na. Adyak kaya't ti malukloko. Patricia, jay ka di impost na iti Facebook tinagapaan nyo? Anyapay ko ma. Ay na, unay kamatan. Jakla ko man imbagbagakan ka.
Nakabasol akon. Bayam, Kat, kasano daytan? Saan mo nakasarita? di urayak nga iso ti umawag. Ay, una yan. Makapakonsensya mat. Albert, anak, Daddy, diyak kayat dito ospital. Kayat kong tirumuar. saan pa'y amabalin? Nakapsut ka pa'y unay. Kasanon ti trabaho. Ay, Agimbagak pa'y kadi. anak, Diyak kayat dito Diyak kayat ti nakaidalatan. agan anos ka, anak ko. Tapno pumigsa ka, kat mairwardakan. O anya, madanagan kamot lang aron, tasaan na kan nga awagan ni Albert. Wan nga rod, friend. Kat, sika nga minti mangawag kan kuanan Kumusta amat? Jakmat nga rod kaya asyak tagpa kumbaba. Anya? Iso nga tirumbang nga umawag kanyak. Urayak nga agkid daw iti pamakawan. Sika lang arod ti nakabasulan. Uray Inapammat nga min adagos, adi mo pa'y inuray ti palawag na. Talaga aking mapsutan ni manong ko. Tinan ka ba ilan ti sakit na? Ay, nadamag ko tinapasamak. Hindi pa'y laang ngamin. Nadlaw kong addan sakit na. Terminal ti sakit na. Kuna ti doktor. Milagro laangan ti makapaimbag kan kuha na. Unay matun. Umay ko kumakasarita. Nakaturok pa lang. Tinudukan ti doktor iti agas. Kasta ka di. Naapektaran ti panagkita kan panagsaunan. Iso nga amangan no di na kan mabigbig ti kabsat ko. Anya ita, biro kamot lang arod ni Albert. Friend, mabalin ka di akadoan nak amapan ije balayta. Sige Jakmat nga minin maawagan. amangan o dadakas na napasamak kan kuana. Di ka kumamatag sa o iti kasta. Ad-adda madanagan nak iti kasta nga ibagbagam. Uray siyak, madandanagan nakmet. Kas lang amin at dabasol ko iti napasamak. Dito'y ka diti lugar da. One friend, imaya kun dito iti na minsan. Nakaul-ulimak mat dito'y. Dayjay balayta. Ni, ang damat babae ng sibsibog iti masetas. Iso day ta kapsat na. Ni, Patricia, apay ngay akas lang madanagan akmatan. Wala rod. Uray siyak. Agkabakabak. Anya nga tati kaya ta sa wanda ito Malagip na kadipay. Sika ni Manang Patricia. Wan, malagip ka. Sige, umunag kayo. Mabit lang talo kataktigit. Busy kan sa kadagiti masetas mo Bilin ngamin day di manong ko. Ajak baybay ang dagiti masetas na. Daydi. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya kan Manang Patricia. Patricia, Saan ngamin akayat ni manong ko nga ipakaamukan ka tinapasamak kan ko ana. Nagsakit. Aging gaapig mo say. Saan? Saan apon na day tang ibagbagan? Saan? Patricia, Sorry.
Manang Patricia. Inumpal ko lang tibil manong ko. Makatawan ng tinapalabas, manipod pimusay ni Albert, Mr. Lonely. Ngamjak lata maiwaksi dito'y panunot ko. Nalabit, gaputaam mo, nga dabasol ko. Tamas pinanunot ko, ti pride ko. Ngam naladawan ti amin. Awanen ni Albert. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Patricia. Patricia, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Dumteng kada tayo ti makuna apan nakakonsensya. Ngam amin tayo ket agkamali. Nupay kasta, dumteng latamet ti makuna apan nagamiris. Isu ngayon tayo amirisen dagiti kamali tayo ket ilinteg tayo. Ket saan tayon nga ulitan pa'y. Ala, ag-move on kan, Patricia. Tinapalabas mo ket agpaay eleksyon ken ka. Tinapudno nga agayat. Ikkaten na ti makuna a pride iti puso ken panunot na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Patricia iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy ng istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.